Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi video na kanalu Lux Putovanja. Ovoga puta nešto sasvim drugačije, emitujemo snimak iz naše arhive. S obzirom da je vremenčan snimak, nije baš u ekstra kvalitetu na kakav ste navikli na našem kanalu. Ali se nadam da vam to neće smetati, da uživate u onome što smo pripremili za vas. Dobrodošli u pustinju Saharu, dobrodošli u Egipat, dobrodošli na put za grad Kairo. Nalazimo se na putu između Hurgade i Kaira. Put je dugačak oko 450 km. Na ovom putu ćemo proći kroz nekoliko većih mesta, kao što je Zafarana, koja je poznata po surferima, jer je to mesto gde stalno duva vetar, a ima i dosta vetrenjača. U trenutnom kadru vidite i mesto Ain Sokna, koja se nalazi u regiji Sueca, na nekih 150 km od grada Kaira. Inače, veoma poznato turističko mesto sa mnoštvo hotela i sa prelepom plažom duž Crvenog mora. I evo, konačno posle duže vožnje stižemo u grad Kairo. Kairo je glavni grad Egipta i broji preko 10 miliona stanovnika, dok šire jezgru grada obuhvata preko 20 miliona stanovnika. To ga svrstava među najveće gradove u celoj Africi. Prvi utisak prilikom ulaska u gradu je ogromna gužva u saobraćaju i nepoštovanje nikakvih propisa. Ovde se vozi kako se ko snađe. Semafora ima jako malo, a uglavnom i ne rade. Što se tiče pešačkih prelaza, njih uglavnom i nema, pa se stanovništvo snalazi da pređe ulicu. Na ulici bukvalno ne postoji ni jedan auto koji nije oštećen, makar bio i nov. Pored gustog saobraćaja i ogromnih saobraćajnih gužvi, naš utisak je da je Kairo grad kontrasta. U jednom trenutku ćete vidjeti građevine koje se skoro urušavaju, dok na drugi pogled ćete vidjeti velelepne hotele i moderne zgrade. Mi Kairo posećujemo nekoliko godina posle arapskog proleća, tako da sad pretpostavljamo da je drugačija situacija. U međuvremenu se gradi i novi Kairo, nova prestonica Egipta. Tu će biti premeštene sve vladine i državne organizacije i zasijaće svojim punim sjajem kada bude bio završen. Ista situacija je i sa Egipatskim muzejem, koji se lagano seli na novu destinaciju blizu piramida. Posle 20 godina gradnje i uloženo više od milijardu eura, očekuje se da novi muzej, kako ga već nazivaju Veliki muzej, zasija u svom punom sjaju u 2024. godini. Ja se nadam da ćemo ga sledeće godine obići, pa ćete moći ekskluzivno na našem kanalu i da vidite te video snimke. Grad Kairo se nalazi u blizini delte reke Nila. Ovaj grad se može pohvaliti i funkcionalnim metrom kao druga država u Africi pored Alžira. Kairo ima i jednu od najstarijih i najvećih filmskih i muzičkih industrija u arapskom svetu, kao i drugu po veličini na svetu instituciju višeg obrazovanja, Univerzitet Al-Azhar. Mnogi međunarodni mediji, biznis i organizacije imaju regionalna sedišta u ovome gradu. Arapska liga je imala svoje sedište u Kairu tokom najvećeg dela svog postojanja. Kairo je centar regionalnog političkog i kulturnog života. On se naziva i gradom od 1000 minareta zbog sadašnje prevlasti islamske arhitekture. Najstariji deo grada je na istočnoj strani reke Nil. Moderni deo se postepeno širi zapadno, okružujući zelene površine doline Nila. Zapadni delovi su sagrađeni po uzoru na Pariz,
u doba Ismaila Veličanstvenog sa širokim bulevarima, parkovima i otvorenim prostorima. Najstariji deo na istoku je potpuna suprotnost. Rastao je nasumično vekovima, pun uskih zakrčenih staza, dok zapadnim Kairom dominiraju zgrade vlade i državne zgrade u modernom stilu. Istočni deo je ispunjen stotinama starih džamija koje služe kao orijentiri. Obilnom upotrebom vode iz Nila omogućeno je gradu da se širi ka istoku, dalje u pustinju. Mostovi povezuju Kairo sa ostrvima Gazira i Roda, na kojima su smeštene mnoge vladine zgrade i mnoge kuće vladinih službenika. Mostovi se takođe pružaju preko Nila, povezivajući grad sa predgrađima Giza i Imbabah. Na ulicama se i dalje viđaju zastavina vozila koja su se ovde po licenci proizvodila do 1973. godine. Mi smo se uputili ka velikim piramidama u Gizi. Vi umeđu vremenu možete pogledati kako izgleda uže jezgro grada Kaira i kako su velike saobraćajne gužve. Evo, nalazimo se na vidikovcu odakle se najbolje vide velike piramide. Velike piramide u Egiptu su 3 piramide blizu Kaira na platovu Gize i s ovim zajedničkom pojmom se određuju i razlikuju od ostalih egipatskih piramida. Velika piramida u Gizi je najstarije i ujedno jedino do danas očuvano svetsko čudo. Suprotno običajnom verovanju, samo velika Keopsova piramida se naziva svetskim čudom, ne i druge dve manje piramide koje se nalaze oko nje. Izgrađena je po nalogu faraona Kufua, kako su ga Egipćani zvali, ili Keopsa, kako su ga Grci zvali. Veruje se da je izgradnja velike piramide trajala oko 20 godina,
mada ima i drugačija teorija. Najpre je teren pripremljen, a zatim su doneti i postavljeni kameni blokovi. Kada je izgrađena, Velika piramida je bila visoka 145,75 metara. Tokom godina vrh piramide je urušen za oko 10 metara. Bila je to najviša građevina na zemlji tokom 4300 godina i koju su nadvisile druge građevine tek krajem 19. veka. Pored Keopsove piramide, na platou Gize se nalaze i piramide faraona Kefrana i Mikerina, Kefranovog naslednika. Kefranova piramida je druga po veličini, ali je podignuta na višem tlu, pa izgleda kao da je veća. Na vrhu ove piramide je očuvan gladak potkrovni sloj. Danas ovo područje zajedno sa drugim piramidama i skulpturom Sfinge predstavlja značajnu turističku atrakciju. Ovu atrakciju potpunjuje misteriozni sunčev brod koji je pronađen 1954. godine sa južne strane Velike piramide. Za brod se veruje da je simbolično predstavljao sredstvo kojim je telo umrlog Keopsa povezeno na poslednje putovanje u zagrobni svet.
Velika sfinga u Gizi je daleko najveća i najčuvenija statua sfinge. Ona predstavlja ležećeg lava sa ljudskom glavom. Verovatno je podignuta u vreme četvrte egipatske dinastije, oko 2700 do 2600 godina pre nove ere. Izgrađena je od brda blokova kamena krečnjaka preostalog od izgradnje Keopsove piramide. Pored sfinge podignut je i hram koji leži u istoj liniji u kojoj je hram Kefranove piramide. A sada vas vodimo na krstarenje rekom Nil. Reka Nil je najduža reka na svetu. Nil je dugačak 6853 km, predstavlja međunarodnu reku, čiji sliv pokriva 11 zemalja. Nil je bio žila kucavica stare egipatske civilizacije i većina stanovnika i svi egipatski gradovi su živjeli u dolini Nila. I danas Nil hrani većinu stanovnika Egipta, koji se inače nalazi u negostoljubivoj Sahari. Reka se izlivala svakog leta, čineći okolna polja vrlo plodna. Iako većina Egipćana još uvijek živi u dolini Nila, izgradnja Asuanske brane, koja je završena 1970. godine, koja proizvodi struju, je prekinula letnje poplave i njihovo obnavljanje plodnosti zemljišta.
Sa reke Nil vas vodimo u egipatsku tradicionalnu parfimeriju. Egyptian use this one, 3 drops. Stari Egipćani su koristili 3 kapi. 3 kapi, 1 kapi, 2 kapi, 30 kapi, like pyramid form. Oblik piramide. Well, first the kapi it means love, Ljubav, love. Second is happiness, sreća, pressure. The third one is long life. dug život. This one is like the pyramid shape. The lotus flower is the flower of the king Tutankhamun. The first king Tutankhamuna. created the essential oil 7,000 years ago. Prvi koji je stvorio 7000 godina. How you can try the essence is just a little touch in your hand, you rub your hand, more you rub it, more you smell. Prepuni prelepih utisaka odlazimo iz ove neverovatne zemlje. Nadam se da ste uživali uz ovaj video. Do sledećeg videa, puno pozdrava!